الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نفوتو درس تفسير موندين وددو سورة النساء هند إن شاء الله نفوتو آية جابان دي جوي جوي كون أدو ينفوتو درس من هند إذن هاني أندو دي كون نجوغي ديري درس من في إدون درس من في مديدون سو في أفهم القرآن كبير فهم كدي ko honno Allah woni e wallinirde inne wondema issaji di honno issaji di woni e yowindirde sabu enen hi darsu men feƴƴu ɗon faydi ko heewɗe jangude ko fi himɓe defte ɓen hande noon Allah no jantade len kadi fi himɓe heferɓe ɓen si en daari gila suratuwol ngol ɗuma fuɗɗi ɗen gila suratuwol ngol fuɗɗi ñaawoje wonanoɗe yewtede ɗen fof ko julɓe ɓen wonanoɗe e yewtede epidemisa Allah dali wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib kombo na yewtede ndo ko julbe men sikke ko julbe men wona e yetede de nyaawoje do kombo yeta lirrijali nasibun mimma taraka al-walidani wal aqrabuna walin-nisa'i nasibun mimma taraka al-walidani wal aqrabun rewbe ben no mari gebal wonano worbe ben jogiri no gebal kandundi dum no kadi ko julbe ben wona e yewtede do en fala ɗaɓɓitude ko fiyon num hande ka fuɗɗoto ɗon ɗon fiyen wawu joguidirgol e ka feƴƴi ɗon fiyen faamu juɓɓodi alqur'ana o alqur'ana no hertori e ko wiyete on ɗum annazm juɓɓodi mayre o sen inni wondema sabu sa famali ndi juɓɓodi ɗo a famata ko honɗum Allah daali to wa inna wondema wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin adde simore sifa alqur'ana ko juɓɓodi alqur'ana o arabu ɓen etino ha fino adira sifa mayre be ronki fof Allah inni be ronki fes Allah inni wa illam tafalu walan tafalu si on wadali urinta on ta on dettu jawle mon e haqqille mon gollitiron fi wadugol sifa alqur'ana sabu onon on wawata si jakandi do suratu an-nisa nyaawoje do wonno den yewtude den fof fi al-yatima fi no dondi sendirte fi no rewbe ronirte fi no rewbe duma ronirte fi ko rewbe hombe harmamma ko hombe daganima janguden dum don kanyum kadi janguden kanyum kadi hara yontigi rew Allah wata sirka mo jogito nene e baba jogito sibbe jogito aliyatimabe e miskinabe de nyaawoje do fo ko mbona e yewtere ndo ko nyaawoje wiyete julbe ben wona e yete janguden non bay Allah gayne sifanade fi julbe ben e nyaawoje yowdirde e julbe ben Allah non inni yeti en alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab hande kan no fuddinen jangude himbe defte ben jaka men di suratu an-nisa fi wa faamude yen faamu dars men on hande sabu darsuji feddudi din fu ko yewtere feddunde den hande ko résultat on jangete résultat bi mana résultat yewtereji di janguno den ni Allah yeti en kan der suratu an-nisa do fi ko yete al-yatama o yeti en kanyum kadi fi seydi dabbe mutallaqat o yeti en kanyum kadi fi duma fi hondum inne wadema dewe den wod hara jogite nene baba jogitagol sibbe e nene gotobe e musidal mum e leydi mum no moddiri dum don fo kadi a naturi ahkam jaka mi andi ko no yenti ayatul ahkam Allah bay gayni en sifanade fi julbe ben al muslimun o yeti en yeso do honno fi ahlul kitab himbe defta ben beedo kadi o yeti en jikkuji mabbe di hibe suudayno dum do hibe anduno deftere den hibe wadayno dum do hande non ko hondum woni darsu men on be nyiibube e di sariyaaji do jebbilani Allah ko hondum be jogoyi yawmal qiyam be salinobe jokkugol ko Allah dali ko be jokki e suudugol gonga be jokki e jalkutugol julbe be jokki to beedo kanyum kadi ko hondum mari yawmal qiyam jaka man di darsu men on hande ko résultat e ka suratu wongol wonno e yewtude jonnon alquran ko no atti en yetade inne ka simore do ka suratu an-nisa ko julbe be alquran on atti sifanade en hekki do hondum himbe defte be ko no bay hewti ka résultat mo atta wolede ko efere be ko dum do inete ka ilmul al-balagha lufun nonete lufun wa nasrun musawwasun lufun wa nasrun musawwasun ko dum do inete seke sifoda fi rewbe ben epidémisal sifoda fi rewbe sifoda fi worbe ben ndela jonna no résultat attoroda worbe ben ko hanuno kon ko ya attorbe attunoda wolude ben
Allah sifani en fi julbe ben hangasi o sifani en fi himbe defte ben hangasi bay non o hewti jondugol en innen résultat ji din o attori be o sakkiti sifade be ko noynete ka ilmul balagha on dum lufun wa nasrun mushawwashun jama fami jaka mi andi darsu men hande sa fama li darsu ji din aba bawo am on tigi majjay sabu darsuji bawo din julbe be winnan dofti Allah yeto te joni dofti be gondo fokkiti himbe defte be suudi be wadi Allah yeto to en kadi joni be do kadi konto fokkiti jama fami ga hara e fi en hebu ko wiete kon départ ma fokkitande labande jonno haray jonno se jangay do hande a darsu men ngon inen titre makko kondum innen ko iqabul kuffar iqab al kuffar wa thawab illen wa thawab al mu'minin iqabul kuffar hande ko resultat ene inni be do sifano e jikuji mabbe di fu bondi hande janga lette heferbe ben ko mari yawmal qiyamati sabu be doftaki sariyaji di sifinon de din ka darsu men fi jodi julbe ben baraji di be mo bata din ko wiyete ko natugol aljanna sabu be doftino sariyaji Allah jaka mi andi hande darsu men gon iqabul kuffar wa thawabul mu'minin dum do ko resultat e suratu wongol ko attorno sifana den jonno Allah dali Allah dali innal ladhina tabtino ben kafaru yeddube innal ladhina tabtino ben kafaru yeddube kunu innate al kufru fil lugha huwa satr kala ko suududa yusamma kufran ka hala arab kala ko sudduda si nyaddi do joni suddare mi hippi ka ordinateur do onno mo hi ali ordinateur on haray ka hala arab ka lugha ko inete ko kufur liannaka satart kala ko suududa yusamma honu kufran kefere ko innana kafiran ko passé o suudi gongan o suudi tawhidon o suudi ko wiete rewgol Allah o suudi piji feñu kala miji tido jo'ini haqqille mun den hino andi nguka mun wodi ko tagingu ndi leydi no wodi ko tagindi di piji di wonde hide fo hino wodi ko tagindi jonno sa suddi dum don anga jabali a suddi dum don haray ko dum sariya inna ma ko kafir li annaka satarta al haqqa wa satart at tawhid ما لازم فهمي كلمة الكفر هركو بمعنى الستر الله داري إن الذين تبتين بين كفروا يدوا بسود بغونغو بسود ديهم بآياتنا آية جامنين تاينو لابي بس صفة جنو لادو دينو لابي بوي الله داري سوف نسليهم أرما من ناتو يبناران هيته ويدو كو ريزولتا وين هاندي وان دنگيرنو جانغودي ادي دارسو جيمين في دوما في سوف نسليهم أرما من نادو يبي نارا هيت وي نارا أن أكاد جوجاكي ألف لام فيهن فيو نون إجيت جدين فون ناتو سب سينو النار هرا ألف لام نمكنو هنو بناتو إنه هيت كونو غاسا كسكرتون بناتا تيمو ما دون إنن كجاهيم تون ما دون إنن كسعير تون sabu hide mari on giteeli jeddi hino yawmal qiyamati ko jahannama woni on central hida mari sakara da mari laza da mari sa'ir nino foko none e gite uno yido Allah subhanahu wa ta'ala wadani alif lam woni on minada be naran hite seke ko giteeli di fo be metto giteeli di fo be nato e sakara be nato e laza be nato e hutama be nato e peji di fo be go wiyete suddu be gonga do suddu be tawhido me ana sen fam do ko no holle ko fi en andu ko fi on dum o naran do jogaki alif e lamu sabu so jogino alif e lamu himbe be fama en honnum ko hite e der din giteeri jeddi don ko wote be memoyta diya mematabe Allah ni la naran on do mi waday mo nakira wa tadullu ala takthir nakira on do tadullu ala التكثير والتنويع ينونينغول جماعه فامي الله نون دالي jonno wayi wasi ko goddo landiti
alla inni wondema yedduɓe ɓen yeddi kamilu amen o yeddi annabaɓe amen yeddi ayaje ɗen arma men naadoyaɓe yiite men naadoyaɓe on yiite wayi noon wasi ko goɗɗo miiji ene si ɓe naatoyama yiite no gasa ko nde wotere musata no gasa ɓe wowta nder ton si goɗɗo andi si goɗɗo sonjiki woni duuɓi diwɓi no sonji on tigi wowtay on sonjamo on tigi wowtay tampere nde Allah noon no faala en yettade ɗo ɓeɗo no ɓe lettiroyte noon ɓe wowtata kadi lette ɗen sabu ko ɗum ɗon kadi on ɓuri tiiɗude si tawi woni ɗa lettede ha a wowti lette ɗen hande kadi ara lette ɗe Musa ko ɗum Allah dali kullama nadijat juluduhum tuma kala nde guri maɓɓe gi waɗi on ɓendi guri goɗɗo noon no ɓenda ɗo hiɗe mari ko inete istiara al makniya kalimul balagha ɗo ko ɓalli maɓɓe ɗi nandidina on wasahi ɗo dimɗe ɓenduɗe ɓalli maɓɓe ɗin kadi sumoya ha ɗi ɓenda joni noon Allah inni on tuma kala nde guri maɓɓe gin ɓendi baddalnahum juludan gayraha min wattitana ɓe guri goo bimana guri ngi ɓe jogi ngi sigi sumiya ngi wonti kembu no no gasa hande kadi ko sumata ko ronka ɓe musude Allah wattita kadi on ɗum ngi guri ɗon adda kadi guri goo hey ngi fiyo ngi sumu kadi lette ɗen duumo yore maɓɓe joni noon ɗo Allah ko nunga daali ɗo o inali ɓalli maɓɓe ɗi ko noni guri ɓalli maɓɓe ngi guri ngi sabu darama tawama sumugol fof ko guri ngin ɓurata musude ko ɗum Allah ɗo janti on ko guri maɓɓe ngi sabu ɓalli maɓɓe ɗin kan ɓalli ɗi ɓe jogino ɗin kaduna ɗo ko ɗin ɓe heddodoto kadi lahara ko guri ngi woni e sansade jaka mi andi on ɗum ɗo ko fi nayen faamu si goɗɗo maayi ga ñande mo immintinoyte yawmal qiyama haray ko tewugo mo jogi ma hara na ndu ɓandu ndu o jogi ɗo mo jogi toon no ko ɓandu ndu jogiɗa ndu ɗo mum tigiri immintinoyteɗa kadi yawmal qiyama wona fi ko ɓandu heyru waɗanteɗa ko ɗum waɗi aya on ɓay ari inni ko guri ngin tun inne wondema waylete kono ɓandu ndun honɗum waylotake jama famiga koye faamu ɗo hina ɓandu ndun wayloyto ko honɗum ko guri ngi julud ko jam'u jild Allah non daali joni noon Allah kadi no gasa goɗɗo a landito sabu laamon ɗo ko laamu ta'lil no gasa goɗɗo landito enen ko fiyon ɗum Allah subhanahu wa ta'ala sunnirta ɓe wayla guri maɓɓe si sunniɓe ha ngin ɗon guri gayni sumude wayla ngi adda guri kadi guri kesi ngil ɗon kadi suma ɓen ɗon koye ɗum ɗon ɓe duumi koye ɗum ɗon ɓe luttata ko fi hon ɗum Allah waɗanta ɗum Allah inni taw miije ɗum ɗon kadi mi yetta on ko fi hon ɗum liyazuqu al azab sabu jumla on ɗo ko jumla ta'liliya ko fi hon ɗum Allah woni e waɗirande waylutugol sanzangol ɓe inne wondema guri maɓɓe gi liyazuqu al azab ko ɓiyoɓe meeɗu ko wiyete letta ɗen ɗo kañum kadi hiɗe mari ko inete inne wondema isti'ara Allah nandindini ɗo sumoya none no ɓe sumiroyta noon wasi goɗɗo no ñamude ko weli calcule ɗo si goɗɗo no ñamude ɗo ko weli hara on tigi no yiɗi ɓandu ɗum fof hara no welti hara ɗa weltide daɗa ñama ɓeɗo kadi nde hiite ngel no ñama ɓe gonno ara hiite ngel no welti sabu Allah dali liyazuqu fiyoɓe meeɗu ko ɗum no innete azawqu koko ñamata hara no lewñi hara no weli hiite noon kañum hon ɗum wela kono Allah nandindini ɗo hiite ngen kamɓe hakke ma ko tawata ko ngen wonoyta ala ko ɓe ñama si wona hiite ngen Allah inni ɓeɗo ko hiite ngen ɓe ñamoyta ko hiite ngen kadi welani ɓe koye magge kadi ɓe dumoto joni noon no wayi kadi sabu jumla ɗo on kañum kadi ko jumla ta'liliya no hewas ko goɗɗo kadi e Allah landiti ɗo ene Allah no wawi ɗum waylutugol ɓalli sansa ngin guri ɗo gongi ara ngin ɗon suma ha lanna gongi kadi ara gongi suma ha lanna Allah no wawi ɗum Allah noon lannitori ayaw inna allaha kana azizan hakima Allah inni on no min komi jogiiɗo doole komi ñeeñuɗo kadi e waɗugol si aɗin piiji komi jogiiɗo doole e waɗugol ɗiɗo goɗɗo ha landitota ko lan komi ñeeñuɗo kadi e inne wondema sansugol inne waylugol guri maɓɓe ngin tuma ginɗa sumi wo giiɗa ɗuman ɗo mi ala sen faami joni ko ɗum mantotoɗen ɗo Allah ko ɗum ɗo gollitiri ko sawfa e hiyay ɗo joni ka aljanna kañum yimɓe aljanna ɓen kañum Allah gollitiri ala ko wiyete sawfa
Allah non dali walladhina amanu ben gomdimbe jaka mi andi on do jonno ko en faamu o yido ko hombo atta jonnede do résultat mum joddi mun din ko heferbe be e hore ko heferbe be sakkitano wowlede jonno mo jonnude walladhina amanu mo jonnude non ko simorne fudduri kon ko julbe be attano wowlede kono do ko julbe be sakkita wole sabu do ko fionu julbe be sakkitora do attoraka ko sabu yewtere den ko fi hondunde wona yewtanede ko julbe be wona no yewtede fi mu ka ko heferbe ben ko heferbe ben dum do woni e dumannade yewtede bura yewtede ko du wadi do Allah sakkitori julbe ben Allah dali walladina amanu ben non gomdimbe wa amilu salihati be huwi golleji moddi be wodditi shirku e keferan kaku sanudkhiluhum be do kadi men nadoyede ndaren do ko mi faala yen fam nane ko no moyni sawfa nuslihim do oyni julbe be honnu sanudkhiluhum ndaren do balaghatul qur'an alquran on ko yodi ko e jubbodi labani heferbe be do Allah idi sawfa inni on sawfa men nado yaybe arma men nado yaybe kono julbe ben kanyum adde on asi wa dali sawfa jama fami be fu do enen ka kular ko be nado ite kono ka hala arabu farq shasi' no hakkunde de kalfe do didi si goddo inni mi do faala nabude maka welete haray hida hawji on da hawji dum yewtu kono si goddo inni mi do faala ma nabude ka barminte da pieda lubeda haray sago ma nay on le rew jama fami ka kanatu gol hite Allah gollitiri sawfa fi yo nebi tu seeda Allah ini ara men nado be hite kono nebi tay seeda jonno si ko lette kono nebi wo leptor akati si tawi woni da andi anga wadete bone kono nyalaade de nebi wo burrete da lettade savoir nyando nyande da hide dum do wadayla dum do wadayla mena son fami ko mi fala yewtude ko bi mana bay woni ko lette Allah inali haray e ma yaytu minada be do Allah ini arma men nado yabi kono nebi tay seeda fi yobe burtu lettade kadi be andita tuma be jodi o be andita 2000 lettete tuma be jodi o be andita 2000 lettete dum don kadi ko none on dum elette kono natugol kal janna Allah inni be do be nebi tata fiu sabu do ko foti do ko gonnu ko foti jakana ndika hala arabu dido didi kala ko wadoita kono ko odo no batti buri odo Allah ko nebi ni odo e hore hayfarbe ben ko fi yo burtube mosude ko wadiri odo fiire onni minado yaybe nebi tata ko fi sabu ko foti non neddo fodado on kono yaawiri wo fotadira mi anda sen fami sinon e sawfa on ko fi on non da heferbe be ginni sawfa julbe be da kanyum ari asi dum do hino jeya on e min jamalil qur'an mo jeya e jubbodi alquran si wadi do non piji ko be janga nahwu wal balagha fi yahi sifadi manaji Allah dali walladhina amanu ben gomdimbe wa amilus salihati be huwi golleji moddi sanudkhiluhum arma min nadu ya bedo kadi jannatin al jannaji tajri dino ila min tahtiha ilayku be jamudum al anharu chandi khalidina fiha abada bedo kadi be lutta to few joni ko no famu don lo kadi heferbe bento in la kawnu khalidina fiha abada ton ko no Allah ni li yazuqul azab fiyo be medu lettere sabu simeni no do non Allah inni khalidina fiha abadan be luttay ton poma heferbe ben kanyum Allah inni nal be lettay ton poma Allah ko inni onno men wattitay balli din medon hitenge fi kadi sabu sanada ma e nokure anda ko ndetuma yaltata haray kadi ko onno no burti kadi wono lette haray kadi ko none onno e lette kadi sa anda ko ndetuma yaltata ko dum wadi Allah dali khalidina fiha abadan be luttay ton jonon est ce que ko dum do tum woni joddi mabbe yawmal qiyamati ko natugol kan al jannaji be lutta ton Allah inni o lahum fiha azwajun mutahhara hibe mari kadi kander al jannaji to be nguli labudi jonno ko du fana do labudi ko labudi di filota ko
laaɓuɗi ɗeyataji ƴamɓe san ton sonna ɓen ton fiilotako sonna ɓen ton yiyataji ƴamɓe san ɓe jogaki kadi konnagu ɓe jogaki ko inete affaire sinayagal ɗum ɗo fof ɓe jogaki koɓe laaɓuɓe e jogagol gañanidiji koɓe laaɓuɓe e ko wiyete e fiilaye koɓe laaɓuɓe e yawgol hurgoto so ko janowo e kañumma e ɗuma modiɓɓe maɓɓe ɓen ɗum noon kadi no jeeya e nemaji a maɓɓe ni Allah noon ini wa nudkhiluhum min naadaɓe kadi zillan e ɗowdi zalilan tekkudi ɗowdingol o yiɗo haala ka no sellay noon nu sa nudkhiluhum zillan ko no ɓeyditi ɗo zalilan honɗum ɓeyditi ɗo halfere zalilan sabu ɗowdigo no woodi haraɗa ɗuhi kono hara leyto no wuli famike ga ɗowdigo hino ton hiɗa wawi ɗuhade imma ɗowdi waɗa ha ɓuuɓa ley ton ha wontade lette kadi iɗen andi nokkeli go hino woodi si nangue yaltali ɗa wawi ɗuma ɗuhade e ley leggal tawa ley maggal no ɓuuɓi ha iwa ɗon kadi inna ɓuuɓedi no e ley maggal Allah noon ɗo ini zillan ko ɗowdi zalilan tekkudi tawata kadi ɓuuɓendi ala e mayri tawata ko soñjata bani adama o jaman fami ka sabu addugol ɗo zalilan ko ɗum nenete ka ilmu albalagati aw ilmu l usul raf'u al ihtimal sabu sinnano tun ɗowdi goɗɗo no wayi ko ɗowdi kono est ce que ndi ɗowdi no tekki est ce que si tawi woni ko wuli ari hewtatamo Allah addi ɗon no zalilan on li tawkid fi tentingol ina awa ɗowdi ndi ɓe ɗohoto ndin e muɗum ko ɗowdi tekkudi ndi alda kadi e ɓuuɓol ko ɗowdi tekkudi ko wontiri ɓaawo hewtataɓe ko wuli leyton kadi ɓuuɓata ha sonjaɓe no gañum kadi ko nematatamo jagami andi Allah subhanahu wa ta'ala ko e joddiji jelu joni noon daren Allah ko joddiji jelu sifani heferɓe ɓen ɗo ko joddiji jelu kadi on sifani julɓe ɓen ɗo fiye waw faamu ko wiyete ko almuqabala ka ilmu albala woni inna alladina kafa sawfa nuslihim naran woni joddi go min haadu yaɓe yide kullama nadijat juluduhum baddalna juludan gayraha woni Allah ini mi wattita kadi guri maɓɓe ɗi woni ɗiɗi lette ɗiɗa ɓen liyazuqu l azab woni noon woni tati ndaren kadi julɓe ɓen kodi akoɗi jeɗi Allah daali sanudkhiluhum jannat woni go'o lahum fiha azwajun mutahhara woni jelu woni ɗiɗi wa nudkhiluhum zillan zalilan woni tati kamɓe Allah sifi joddiji tati Allah ini himɓe ɗoftiɓe lamɓen ɓe jogii joddiji tati e heeɗi ɗo himɓe ɓe ɗoftanoki lamɓen kadi no mari joddiji tati onon marɓe haqqillaji ɓen ko joddiji honɗi doganton onon marɓe haqqillaji ɓe tawata ɓen hewto yaali yawmal qiyamati ko honɗum jiñanton ko honɗum faala ɗon ko nemaji ɓeeɗa ɗin ka ko lette ɓeeɗa ɗen woyi ko ɗum ɗo ene tewɗo mukabala ya sifo yewtere ha gasa mo kala sifoɗa e joddi mum tata joddiji ɗin fof hiɗi serti kono ɗi fota Allah noon ala daali inna allaha ya'murukum an tu'addu l amanati ila ahliha joni noon aɗo en firude oɗo ko wiyete aya o koko wiyete ɗo zillan zalilan nunaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki e hadis mo imamul boukhari ha filli ɓe maaki leɗɗe no ka nder aljanna ɗowdi majje on a seppay duuɓi temedere haraɗa seppude e ley lekki ɗowdi lekki duuɓi temedere haraɗa seppude e ley makki a gaynali yalto ɗowdi kinnon joni noon no gaynirɗa kinɗon kadi gokki kadi hara no yeeso ɗon jakamen ndi ko nema en nema joni noon himɓe hiite ɓen heɓude kadi hadisa ennaɗo wo ñande ɓe changeante laabi jeɗɗi guri giɗo suma ha ɓawla kiron giɗɗon kadi change gongi kadi adde gi suma ha ɓawla kiron ɓen ɗon kañum kadi ko non luttirta ɓeeɗano e ɗowdi duumidi ɓeeɗano e lette duumide ko ɗum inete on ɗum almuqabala ko ɗum joni noon Allah subhanahu wa ta'ala ɗo e ɗuma inni en inna allaha tabitino Allah ya'murukum himo yamira on an tu'addil amanat janguɓe ɓe inni oɗo aya haygo enen ɗo en wata wadde tafsir oɗo aya e ko wiyete datu goto fi wowlugol fi on ɗum tottugol hoolare nden
sabu holare innaka ton ko sitay woni ko mbudi an e alla do dettidi aadi an e bandu mandu an e ko wiyete dental mangal an e bibbe ma ben an e be ngure mande ono do fu aadi no e hakkudeji mo da hani di wiyete a tokkide jonno alla dal inna Allah tabiti alla ya'murukum jonno o do aya hinno mari sababun nuzul enen en jangino kasira nyande fatku makka nyande nulado uddutuno makka nyande nulado uddutuno makka e hitande sappa borede al hijriya ko num wanno de nyande nulado bay seenike ko atti wadugol ko ruddugol darde jetat e ni wonde ma jangube goyin ko salatu duha jangube goyni ni la ko nafilaji din tum bay be gayni julude few be seeni ka suudu kaaba be wangi ha be gayni be ruddoy ka maqam ibrahim be landi kombo jogi saabi suudu kaaba kombo jogi suudu kaaba saabi suudu kaaba tay non on lere don sanamuji no ka der suudu kaaba sanamuji no ka tande suudu kaaba sam fi yam faamu odo aya kadi ko be wade mo rabt e ko fi hon dum Allah ni do totte holaaje den ka jommajja totte holaaje den ko nun addi yo o aya do ajib nula do non Allah ndi kombo jogi suudu kaaba lu sahaba be tindini sahaba inne wonde ma neddo no wiye sabu o leere do hari o do neddo silmani himo wiye Uthman ibn inne wonde ma Talha Uthman ibn Talha ko kanko halfinano e tanko wiyete jahili ado ko wiyete be natuka l'islam hari ko o do hal jogiyodu saabi suudu kaaba do uddutugol suudu kaaba do nata der ton wontita der ton dum ay fu ko do jogino saabi jene nula do non landi inni ko mo jogi suudu kaaba do e ni ko do nula do noddimo inni hey Uthman ibn Talha addi suudu kaaba dum la falando uddutude mi yaltina sanamuji ko pap inne wonde ma Uthman nam saabi jeden addi saabi jeden mi yaha mudita mi yaltina sanamuji wondi tondi o wi'ete do Uthman ibn Talha woni mi jonnatam nula do maki ko min inete Muhammad moni rasulullah o ya inni siku rasulillahi dum mi hanno mi jabino manebi sai mi jabani ko sabu mi holaki on ko rasulullah ko wadi mi jonnatam on tuma o dogi wacci don nula do tay mo dogi saabi jere dum no metti Seydina Ali metti on Seydina Ali jokkitimo wadi dole wippiti saabi je den jungo makko ari joni nula do sallallahu alaihi wasallam wido Seydina Ali on gollidi dole fi artirgol sabu de nyande goddo sustano dartade ko yete julbe be tay julbe be hebi dole Seydina Ali addi asabi je den nula do udditi suudu kaaba dum nula do kanyum e Seydina Usama ibn Zaid kanyum e Seydina Bilal kambe don tato be naati suudu kaaba jonnon nula do ru'i der ton ru'i ka der suudu kaaba ton e yaltini hande kadi no gonno sanamuji nyomo nyamaaji din fu a kayas jonnon bay gaynama Seydina Ali no faala joni tasabi je den jonni tewmbo Uthman ibn Talha sabu wana mo juldo suudu kaaba dum joni julbe be bi dole sabi je suudu kaaba dum hana wonugol e jungo hefrebe bay Seydina Ali falama jonnugol saabi jeden goddo go nula do makila hande ko nyalande nundal Allah non jippini o do aya haray holaaje den tottede e jommaje sike saabi jeden jonnitede o do sabu ko kanko be holino be jonni on non o yitti a jongo makko so ngayni gollitirde ko falano don ko yo jonnutumo kankadi saabi je makko de duma jaman fami ko fi on duma kono est ce que ko on don alali tum ko neten al ibratu bi umumi lafzi la bi khususi asbab hay stay woni ko fi on don tum hande kan aya on fu no natere makko ko woni sababu nuzul ko fi den sabije bay woni nula do jonnitimo de nula do kadi maki dum non hari o do silmani koy nula do maki jattata de sabije jungo ma si wona neddo tonyudo jatti wo de sabije jungo ma si wona neddo tonyudo hanka wetata do hande hanka wonden do ko fami be do on jogi sabi suudu kaaba hay goto susta jabu golde jungo ma fi wata on tigi natore e mako nula don sallallahu alaihi wasallam jaka nandi jippagol o do aya ko hadugol ko wiete toñe hay si tawi woni on tigi na o juldo wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu
li taqwa jakanandi nun dal tuma leydi hettoto wo ko nun dal wonata e mayri wona hakkunde ɓiɓɓe leydi wona hakkunde leydi ndin e leyɗe hettitiɗe nun dal ko ɗum waɗi cheikh l islam ibnu taymiya ceernojo mawlanaɗo o inni leyɗe ɓe wona julɓe ɓen no ñiiɓa si ɓe jogii nunɗal leyɗe julɓe ɓen si ɗe ala nunɗal ɗe ñiiɓata yaka mi anndi on no ñiiɓugol leydi e hettagol leydi ko honɗum woni pidal aranal ngal ko nunɗal ko ɗum allah daali ɗo inna allah yamiri on yon tottu hoolaaje ɗen ila ahliha ka joom majje joni noon ɗo kañum kadi si en naati e ko wiyete détaillugol ko ɗum woni tottugol hoolaare nden ɗo no yaaji hiiɗa ɗettidi an e allah aadi a ñiiɓay ka diina ɓiɓɓe adama fof no ɗettidi allah e aadi sa firti ndin aadi haray a tottali amana a tottali hoolaare nde allah innen wondema ko alduɗo la kon yalla an e wonkima kin kadi an e wonkima kin kadi ino jogodi aadi on ko ɗum na ya gollu fiyo ki yaw jahima ki yaw kayite an e ɓiɓɓe ma ɓen ko anfusakum wa ahlikum naran ɓiɓɓe ma ɓen kañum kadi ko a landitoytoɓe ɗum ɗon kadi ko aadi an e ɓey ngure ma nden ɓey nguli ma ɗin allah addali arrijalu qawwamuna ala nisa ɗum ɗon kañum kadi ko responsabilité on ɗon kañum kadi an a landitoytemo fimu yawmal qiyama jaga mi andi ɗo hina en innu to hoolare hatten ɗon hoolaje ɗen ɗo no yaaji hakkude ma e allah subahana wa taala ka juulugol ka janngugol kaytugol zakat ka tottugol a dewe ɗen ɗon ko inde wondema ko amana ko hoolare ila hande tottude e kañum kadi honɗum e kañum an e ɓey ngure ma nden kañum kadi ɗa haani daragol wakkilo fino ɓe heɓiroya aljanna ɗum noon kadi ko an halfina ko hoolare e an e leydi ma ndin kadi kombo halfina leɗɗen ko population o kañum kadi koɓe responsable e leydi maɓɓe ɗin noon kadi ko ɗum ko amana ɗen haani daragol fino on amana tottire joni noon diina kan kadi hiɗen halfina on julɓe ɓen fof no halfina diina kan yoɓe nodduɓe wona julɓe ɓen e diina jakami andin ɗon kadi ko hoolare nayomi wonu sabu e hollugol image bonɗo ko wiyete l'islam sina ɗum haray mi bonni on ɗum hoolare nden nde mi halfina nden fi tottoygol nde ɗum ɗo fof no natori on ɗum totte hoolare nden innen nunɗugol ka leyɗe ɗe tawata ɗen hara hina himɓe julɓe nunɗugol e innen wondema holla jikkuji moƴƴi ɗum ɗon fof ko ɗum ko hoolaje ɗe halfina ɗen yen hewtin ɓe wona ko wiyete julɓe men ɗum ɗon fof haray no naata jaka mi andi nde hoolare fandade ɗo nde wawi wono hakkude ma e allah nde wawi won hakkude ma e ɓiɗɗo ma nde wawi won hakkude ma e ɓeygu ma nde wawi won hakkude ma ele lamɓe ma ɓen nde wawi wonde hakkude ma e continent ma o nde wawi wonno hakkude ma eɓe wona julɓe ɓen nde wawi won hakkude ma e julɓe hedditiɓe ɓen ɗum ɗo fof no natori ko wiyete haray totte hoolaje ɗen ɗum ɗon noon kañum kadi no natori on no si woni ha mi yeehi ɗaɓɓugol ɗo visa yawgol e leydi est ce que si mi yeeytike ɗon ambassade ɗon si mi yeeyi mi respectata sariyaji mon ɗi mi waɗa on ɗum ɗo e ɗum ɗo kamɓe ɓe jonnay lan ɓe jonnata lan ɓe adday kaydiji ha gasi mi signa ɗi fof wondema haray mi ɗoftoyto kon ko windi ɗon haray woni hoolare sa yeeyi hande kadi ka leydi maɓɓe toon si wona piiji ko tawata kon hara no lundi sariya on haray waɗɗike ma ɗoftagolde almuslimuna ala shurutin haray julɓe ɓen no hani inne wondema no ñiiɓugol ka sartiji maɓɓe joni noon ndeɗa ɗetta visa ji fof ɗumanno haray sartiji no wallina ko lundotoɗa wo ko sartiji tawayɗi ɗin no lundi sariya o ɗin ɗon noon ɗi heewa saabu sariya men o no harmini fenade no harmini wujjugol no harmini toñugol no harmini ɗum ɗo joni noon haray ɗin kaydiji ɗi wonɗa e signude ɗon kon kañum kadi fof haray ɗin piiji no nder toon haray sellata yaɗittu visa ara ha gasa bonnita ndin aadi ndi haldunoɗoɗa e maɓɓe saabu haray no natori haray anga tottali ko wiyete aadi ndi ɗettuduɗa ɗin e maɓɓe ko ɗum waɗi oɗo aya enen en watamo joni noon ɗo kañum kadi en ni hoolare nden ɗo an e lamɓe ma ɓen ko ya tottu devoir ma gon e télé ma lamɓe ɓen lamɓe ɓen kañum kadi totta on ɗum hoolare maɓɓe nden e télé ma ka population maɓɓe ɗum ɗo fof no natori oɗo aya ko ɗum allah noon daali honɗum wa ida hakamtum si on ñaaway allah e neganane on yen tottu hoolaje ɗen ko ɗum ɗon yamira ɗen taw ɗiɗa ɗum ɗum honɗum si tawi woni be ñaawa bayna nas hakkude yimɓe ɓen ɗo kañum kadi ko hen
ko en anduɗo ko fi honno wiyay tun kefen inne may ñaawen hakkunde kaari e kaari joni noon Allah no waɗandema ɗo sarti a ñaawo sabu en jangino ka defte fiqa ñaawayɓe ɓen ko ɓe tatto ɗiɗo ɓen fof kaka hiite ɓe fokkiti ko goto fokkiti ka aljanna ko homɓe no fokkiti ka hiite ñaawuɗo tawi o ala gandal fi ñaawore on ɗon hay so hawrodiri goy e gonga ko ton o fokkiti sabu fi on sabu sen udditi galdamal ɗon hande kadi fof naata e jumpa e ñaawuɗo tooñi tawo pas a tooña ko ñaawata hara no mari baraji ko ñaawirɗo fi Allah tawata kadi himo mari gandal ñaawgol kon ɗon mari baraji kono enen ka communauté men a konnu woɓɓe mantoray ko ñaawata ko wallahi woɓɓe konnu yi ñaawgol hakkunde yimɓe ɗum ko teddugal kaari ko min ɓe noddi e ñaawoy hakkunde maɓɓe ko ene ten ha ñaawgol ngol haɗaka kono noon haɗay konnu koye nder gayka wonɗa natoyde sa andi a wawata maga nundata amma noon innugol sonnaɓe jonnitatake gonga haɗa si yahama ɗumanna o beway ɗum ɗon kañum kadi ma anzala llahu biha min sultan ɗum ɗon ala dalil ka sariya men sa woni ha a ñaawi Allah ko nini wa iza hakamtum si tawi o ñaaway bayna nnasi hakkude yimɓe ɓen an tahkumu ko nde ñaawirton ako yaw ñaawiron bil adli nunɗal na yo yawi noon oɗo jontete gonga oɗa jontetake gonga ko hakkude makko e kaw makko min watamo jonnitude gonga min hakkude makko e bappa makko ɓen susta ɗum sa andi hiɗa ɗum no ka hoore ma ta yaw ñaawa sa andi ɗum no ka hoore ma ta yaw ñaawa sabu sa ñaawiri ɗon a ñaawiri bil batil ara a ñaawirali sari Allah ko inni a wondema si tawi joni noon Allah kadi innani en fof woni ñaawoyde ko si tawi woni ɗa faala ñaawoyde si tawi woni hiɗa faala ñaawoyde ko ya ñaawiroy hakkude yimɓe ɓen e nunɗal joni no konno andirta a ñaawi hakkude maɓɓe e nunɗal e numa to ɓe tawata hara heɗade sariya on sabu ko ɗum woni a nunɗal ngal koko sariya on kadi inni nunɗal jaga mi andi hina ennugol tun haray miɗo yaadi e makko miɗo andidiri e makko ma miɗo mo jogii duuɓi ɓe heccibo ɗuma la hina ɗum landa no hatto jini gandal e ñeeñal fiya wawi ñaawde hakkude yimɓe ɓen joni noon ɗo sen inni ñaawgol hakkude yimɓe ɓen ɗo kañum kadi no yaaji no waawi wono ñaawe si tawi woni ñaawgol hakkude aaden e ɓeygu mum no naatori ɗo aaden e ɓiɗɗo mum no naatori ɗo aaden e lamɓe mum no naatori ɗo leydi ma ndin e leydi goo no naatori ɗo hakke sa falama kadi moƴƴintinde hakkude leyɗe ɗiɗi piiruɗe ma leyɗe ɗiɗi haɓude ɗum ɗon fof no naatori ɗo sa waɗa e sifa ɗin procédure ji ɗon ɗin laawi ɗon ko ya ñaawir no moƴƴiri ɗo kadi na en faamu ko ñaawgol hakkude aaden e ɓeygu mum to oɗo aya no yaaji ɓuri ɗum no yawon aaden e ɓiɗɗo mum aaden e ɓeygu mum aaden e musidal mum aaden e leydi mum aaden e continent mum ma hakkunde leyɗe haɓude hakkunde leydi ma ndin e leydi woɓɓe ɗum ɗo fof no a natori si woni be naata e sifa ɗin piiji haray koya ñaawide bil ajli Allah noon daali on inna allaha tabitino Allah ni'ma moƴƴi nden hunde ya'idukum bihi nde o waajori on nde Allah joni noon ko honde piiji honɗi ɗo Allah subhanahu wa ta'ala enni ɗo ni'ma sabu ma on ɗo ko nakira mawsufa ko mana shay yani ko ni'ma ma on ɗo yani ni'ma shay ni'ma ashay haray moƴƴi nden hunde nde Allah ɗi piiji ɗiɗi ɗi Allah subhanahu wa ta'ala waajori on ko piiji jel noon Allah enni en ɗo moƴƴi Allah enni moƴƴi e ndaare ko hawni mi hokki on kadoji ɗiɗi ɓurɗi mawnude moƴƴuɗi gonnu noon woni ɗi kadoji ɗiɗi ɗo ko ɓanginalngol en tottu hoolaje ɗen woni go'o ɗum noon ko hunde moƴƴude ɗiɗaɓere nde se ñaaway hakkude yimɓe ɓe ye ñaawir hoore nunɗal Allah ini ɓeeɗo ɗiɗi ko neema ko piihum kummi waajori on yon jokku ko jeeya kañum kadi e piiji ne laba ɗin e piiji ha enne wondema ñiiɓinay ɗi leyɗe ɗen e ñiiɓina weltigal hakkunde wiyete bani adama Allah noon daale inna allaha tabitino Allah kana o laatike samihan ko o nanowo ko on ɗon e wolude himo andi siɗo ñaawirde nunɗal himo andi so yehi ñaawugol siko nunɗal wonɗon e ñaawir himo andi jaka mi andi ɗo honnu koye faamu ɗo kadi ayan ko fi on nu sakkitorini Allah ni so ñaaway ñaawirede a nunɗal sabu miɗo jenti ko wonɗon e ɗuma yewtude ko siɗa ñaawde hakkude yimɓe Allah ini miɗo jenti ko wonɗa yalde ko si tawi woni ɗa mari goɗɗum ɗa wolde goɗɗum basiran miɗo reeni kadi miɗo reenuma kañum kadi ina fi de yaraɗa ñaawde hara hay goto renama Allah ini himo reenuma kadi Allah noon
Allah do rerdini en e peji didi nundal e tottugol hoolare si goddo hooli kam hande non ko inneten ko on hande ko hoolaaje den manki juulugol ngol no gasa enen en jogaake problème dun no horugol en jogaake problème mana babul ibadat ene fi debe den enen en jogaake no problème kono sa halfini goddo mbudi ma a halfini mo gundo ari do mi yetoma min e bengwan dun do e dun do no waddi men est ce que sabu sa yeyi so noddima ka sera o innima wondema dun do e dun do wadi hakkunde min e bengwan haray non ko gundo mi falaka ko hakkunde men tu sa fenyino yimo a tottali hoolare nden nonde haliri no non on non kadi no natori no lancitugol gunduji yimbe won non ko gundo affaire jawdi affaire won digal affaire duma si tayti woni ko gundo hana fenyutugol sinadu haray a tottali non kadi ndo non hande ko wadi ennude de ayje do be hatto jini ko yete darsuji buy fi yen e innen we duma wonda jam fakadi a tottali hoolare nden fenyingol gundoji yimbe ben a tottali hoolare ma fenyingol aybeji yimbe ben aybeji yimbe ben miya do ka suudu goddo miya ton goddum ko tawata hara dum do simi wodi tun inde makko ndende bonay mi yalta mi junjana yimbe ben no fono jeyam a tottali hoolare sabu on neddo nabudo mo ka suudu do simo anduno sa yalti a junjo yay fownu o jabatano ara ka suudu makko dum no fono jeyam on tottali hoolaaje den no ka hebbe man ko du wadi peji din aray wallahi no dumani ha Allah non dali ya ayyuhalladhina amanu kono yo gombe atiiu Allah dofte Allah wa atiiu ar-rasula doftono nulado wa ulil amri minkum e jomira be fiyakuji din e modo do kanyum kadi non wajhul balaghi no do Allah dali wa atiiu Allah wa atiiu ar-rasul goddo no wawi landade ko fi hon dum atiiu wa ulama do o ulama do kadi hino sellayno hara goto pet o wole wa atiiu Allah wa rasula sabu si hala kan ko fi hon dum atiiu arani do laabi didi mari faida seke dofte Allah doftagol Allah ko nunga jogi ko doftagol sariya makko sariyaji go non no wodi di alaka der alquran ka sunnatu di woni ka mako dinu lado sabu si innu wati'u Allah wa rasula hanno ko dofte Allah dofto don anulado yeru ko tawata ko nulado maki harano windi ka der alquran yeru ko tawata don hara windaki dum waddaki o doftagol mi ala son fami Allah no ini do dofte Allah ko tabiti kon kal qur'ana dofto do nulado kadi ko tabiti kon ka sunna hay si tabitali kal qur'ana don hani kadi dum don doftagol yowondira e dum da yowondira doftagol Allah e doftagol an nulado dum yowondira sako inna ko si Allah baini tu kal qur'ana si nulado mako mi jokka kala ko al qur'ana wona mi jokkata Allah ko dum addani do atiiu ko yetagol ma o ta'a ko mustaqil o do kadi ta'a ko mustaqil ida wajibu de nyaawore kal qur'ana tawata sifa mayre no ka sunna na wayi do hebude nyaawoje go kal qur'ana tawata ya alaka sunna nyaawoje go non hino wodi harade alaka der al qur'ana fes haraka ka sunna de tabitiri ko dum wadi Allah inni don atiiu ndaren non tata bon ko no woni fo inali atiiu o ni on wa ulil amri minkum do inali on atiiu kon fameten do jagam yandi angal windugol wa atiiu ulil amri ulil amri woni do nde halfere do windaki do Allah ko ni wa atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri o inali wa atiiu ulil amri sabu so inno no wati'u ulil amri hanno beedo kadi dette no nyaawore nulado ne hay si tawi be addi nyaawore si nde windaki kal qur'ana e ka sunna ko en jokku ko dum Allah inni haray non lambe ben e cerno ben waddi ko wo doftagol be si tawi woni ni ibe mari hadisa ma hibe mari ko wiete aya alqur'ana haray be jokki dina sina dum waddaki mana so fami dum yewtere
wonde nge yetade do on ati u wolama do ati u wolama do ko yetagol ma doftagol nulado yowondira on e Allah subhanahu wa ta'ala ko no mi fandi ko wonde ma haysi nyaawore ala kal qur'ana sine tabiti ka sunna no waddi ma doftagol Allah non addadi wa ati ulil amri sabu beedo kanyum ulil amri beedo no mari sarti yo be dofte ko si be dofti Allah be dofti anulado si be doftaki la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq jaka mi andi montugol do innugol atiu Allah wa atiu rasul ka ulul amri atiu ronka arde wajhan balaghiyan dum kadi wajhan balaghiyan jonno odo kadi aya himo bakkini ko dallinorto e ko hokka sariya ide gandi ulama il usul ide mari piiji nay in don cerno en fu no fotti illa shuzuzan wonde ma hidi dallinore wal alkitabu was sunnatu wal ijma'u wal qiyas wenete kon al kitab al qur'an fok no fotti al qur'an no dallinore as sunnatu ma ko nula do wal ijma'u e ko cerno be fu hawti fotti kon non kanyum gadi no dallinore wal qiyasu e ko tawata hara hunde de tawata hara ndi ala dalil kono sifa mayire no mari dalil pesen nandi de fof ko di gotu hay si deeda ala kono hide dalil hide nandi di e wodude den fil illati jonno ndaren do waqi Allah do ko nu ardo ko istidlalu bil kitab dallinorgol deftere waqi rasul do ko dallinorgol on inna wandema sunna wa ulil amri minkum don no enete ijma ulil amri do hondum ijma ida en jangino ijma usukuti wa inna wandema an heddi ko no qiyas Allah no inni joni non be ulul amri do ko hondum be gollitirta si nyaawore de ngala si nyaawore yani tawata harande ala ka deftere e ka sunna be do ko no be watta ko be hilto ka deftere e ka sunna be dara si sifa mayre no wodi be bakindira de si de fotti fil hukmi wal illati ko wadi do kanyum kadi ko dalil wondema ko wiyete ko al qiyas ko kono ko be woni non ulil amri wobbe go inni ko lambe be wobbe go inni ko cerno be wobbe go inni ko fuqaw be kono ko innete hon ben do fu no nator ka yewtere be fu hibe natori ka yewtere ulil amri jomirabe fi akuji be hana loftede si wona honde tuma be yalti e sariya dum be hana ka wono loftede jamam fami jonno konnu woni sabu jippagol odo aya wa'ti Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum oyido kadi woni non wa ulil amri minkum jeyabe mo jaka mi andi kadi si goddo laami ke ma goddo woni cernojo kono tawata namo juldo o natora kanyum kadi e innabe yo mo dofto sabu Allah ko ni wa ulil amri minkum jeyabe mo do no sinama jeyabe mo faandaki jeyabe e mon ka leñol ko faandanu ko jeyabe e mon ka diina jaka mi andi ne on si goddo laami ke en tawi wonde manamo juldo haray diina kan wa'ina la min doftagol mo sabu Allah subhanahu wa ta'ala kunni wa ulil amri minkum hara ko jeyabe ka diina mo minkum mo ko no ko qaidun maqsud jonno no waddi lang doftagol mo ka wadda ko indeten haray dum don hande kadi ko e yaru ka neddan ka ko sino waddi ma doftagol dum kono sariya on waddinama an doftagol neddo mo wana juldo ne me malasen fam do kono en fo sen haldi non en wadi sariyaji en fotti dum don hande kadi no waddi lawnu doftagol hande kadi doftagol gol wana fi ko alquran on indi ko mi dofto ko sabu ko halduden ko jaman fami ruma wa badi do woni wa ulil amri dum non kadi wada ko yete qaid o indi minkum hara yibe jeya ka dida mo Allah non wala sababu nuzul ko kon woni sabu ndo aja jippade ko Seydina Khalid ibn al-Walid enen jangino e Seydina Ammar ibn Yasir Seydina Khalid ibn al-Walid ko to be silmi enen jangino kasira ko takko fatu Makka e hari no heddi seeda do yo ko wete ko ine amul ashir hitande sappa warbe hari no heddi inde wonde ma hondu yo na hitande do yo nula do feji Seydina Khalid ibn no Seydina Khalid ibn Walid ko baawo dumani kono hari silma maha
seydina ammar ibnu yasir noon kamɓe konde to maɓe ɓe silmi ko min asabiqina al awalin seydina ammar ibnu yasir iɓe jeyawno e attiɓe natude ɓen kal islam enen en jangguino komɓe atti ka worɓe ɓen seydina abibacre ka sukaɓe ɓen seydina ali ka rewɓe ɓen inne wondema seyda khadija inne wondema ko joni komɓe hikki ɗon seydina bilal en e seydina ammar ibnu yasir hiɗen andi oɗo babe makko warano ko kanko inete yasir yumma makko kañum kadi wara sumayya yumma makko inete sumayya ɓen ɗon kañum kadi ɓe ɗumanni joni noon seydina khalid ibnul walid poɗodiri on ɗum e seydina ammar ibnu yasir seydina khalid ibnul walid noon hino andira on ɗum doole on to ɓe poɗodiri seydina khalid ibnul walid yewti yewtereji mettuɗi hoore seydina ammar ibnu yasir nulaɗo noon tawi noon ko e tawde nulaɗo moni ɗo kadi ko ɗum fameten ko wondema ɓeɗo ko sahabaɓe ɓe poɗodiri ɓe e yewtere enen siko enen kon ko jango ɓenni la hay sahabaɓe poɗodiray noon e yewtereji ha hewta e nokkeli go enen en jangguino a ñanden seydina aba zarri konno ngeni seydina bilal yabna sauda koye ɓiɗɗo ɓalejo nulaɗo ama maki on noon nulaɗo makani seydina abi zar in ɓe maki fikal jahiliya ha ɗo ni jaka majjere no ema abazar seydina abazar ɓe ɓaynaniri ɗum ɗon nuraɗo sallallah alih w sallam seydina abazar wallini yeeso mum gon ka leydi ini seydina bilal miɗo faala a yaɓan yeeso gon fiyomi fiya yotto komi woli gon seydina bilal kadi noon ɗum seydina bilal ini yo allah dandan yaɓugol yeeso sujjanowo allah sujjanowo allah mi yaɓata o yiɗo kañum kadi ko yewtere nde seydina khalid ibnul walid e seydina ammar ɓe poɗodiri noon ha nulaɗo sallllahu alih wa sallam noon ari ɓe sifi ɓe dari ɓe tawi ko seydina ammar ibnu yasir jogui gonga nulaɗo maki kala yennuɗo innen wondema e seydina ammar ibnu yasir haray allah yottantomo kala tikkanɗo ammar ibnu yasir allah tikkanaymo kombo nulaɗo woni e yetade ɗo ko seydina khalid ibnul walid seydina khalid ibnul walid ɗum ɗon noon honɗum on tuma seydina khalid ibnul walid iwtiri e ko wiyete ɓawo seydina ammar ibnu yasir jeeji ɓe toriɓe yafuye joni noon ko ɗum ɗon allah woni e yetade ya ayyuha alladina amanu kono yo gomɗinɓe ennen ɗo nam fa in tanazatum si on poɗodiri ɗo komboyombo poɗodiri ko seydina khalid ibnul walid e seydina ammar ibnu yasir ko e maɓɓe oɗo aya jippi fa in tanazatum si on poɗodiri fi shay'in e hunde haray honɗum hanuno ɗon on hanano yannidirgol ɗuman no farudduhu haray rutte hunde nde on ɗum ilallah kal qur'ana si goɗɗo e mon hino andi aya yo addu ɗum ɗon hara on sonkali war rasul rutton kañum kadi on ɗum kanulaɗo ɗo si ɓe wuuri koyoɓe yawnum kanulaɗo nulaɗo ñawana ɓe kono kanulaɗo feƴƴini ɗo wonande enen kon ɗum koyen hirto ka sunna jaka mi andi fewno nulaɗo wuruno hari min e goɗɗo si ɓe poɗodiri sabaɓe si poɗodirino na fiide kaka sunna ɓe ruttotono gonto ɓe ruttotono kaka nulaɗo saabu hari on leere ɗon ko kamɓe woni sunna o ko ɓay ɓe feƴƴini hande kadi enen on ruttoɗen ka makuji maɓɓe ko ɗum waɗi alqouran on jippi feli on ɗum ɓe sabaɓe ɗiɗo poɗodirɓe ɗo alqouran on inni si on poɗodiri ko hanuno kon koyo rutto ka deftere allah rutto ɗon ka nulaɗo no hakkude mon ɗon o ñawanaw in kuntum tuminuna billah si tawi ɗo woni hiɗon gomɗini allah wal yawmil akhiri ɗon gomɗini ñalande sakkitoro ko hanuno kon koyo ruttu o yiɗo jawabu charte on windaki in kuntum sabu inu ɗo ko harfu charte tahtaju ila aljawab in on ɗo no hatto jino no jabawol in kuntum si tawi woni on laatike tuminuna billah hiɗon gomɗini allah wal yawmil akhiri ɗon gomɗini dalgal kontono jabawol ngol jabawol ngol windaki ɗo sabu sifa maggol ɗo ɓawo joni noon kon non minata in kuntum tuminuna billahi wal yawmil akhiri farudduhu ila allahi war rasul manaje fami honno mi ɓiri jawabu sarto allah inni zalika ko ruttugol ngol ka allah rutta ka sunna si on poɗodiri hayrun ko ɗum ɓuuri moƴƴude edimo kala yo yaaru sengo woɗa hayrun ko ɗum ɓuuri moƴƴude wa ahsanu ko ɗum kañum kadi on ɗum ɓuuri laɓede ta'wilan joni noon kalimatu ta'wil ka alqur'ana ari manaji boyi ta'wil hino arabi mana tafsir ta'wil hino arawno mi mana a tafsir waɗo no ta'wil ardini ka suratu ɗuma yusuf hara yete lanko wiyete ko firo koyɗi
donc on ɗum ari ko bimana tafsir at ta'wil oɗo noon tafsir kañum kadi inne waddema ta'wil kadi no ara bimana honɗum bimana al ma'al bimana battane ta'wil kadi noon no ara bimana ɗettugol halfere nden ittande min al haqiqati nattande ila al majaz ɗum ɗon kadi noyne a ta'wil ko ɗi mustalahat ji tati ɗo tabiti ka sariya gollitirgol kalimatu ta'wil jonno ko mo fanda ɗo est ce que ko ɗettugol halfere nden nattoya e mana ittande haqiqa nattande majaz ko ɗum fanda ɗo ka ko fanda ɗo ko tafsir ka ko fanda ɗo ko aqiba bimana al ma'al ɗo hiɗen mari innugol ngol ko ittugol nde min al haqiqati ila al majaz ɗum ɗon ceerno ɓen fof ini fandaga ɗo heddi on ɗum heddike manaji ɗiɗi ɗi manaji ɗon ɗiɗi kala ɗa wawi ɗi tawoyde ka tafsir ko ɗum waɗi tafsir jogo inni ɗum wa ahsan ko ɗum ɓuuri moƴƴude kadi ta'wilan battane ɓen no konno feri ɗo ta'wil ko bimana al ma'al bimana al aqiba sa yehi e tafsir jego kadi ɓeyne ahsana ɓuuri moƴƴude ta'wilan firo ɗon haraɓe firtiri ta'wil bimana no tafsir jaka mi andi kalimatu ta'wil no jogi manaji tati haray ɗi fof hiɗi e jante ka surtout ka defte ko yeten innen usul haray Allah inni ruttugol fiyakeji men ɗin ka deftere e ka sunna ko ɗum ɓuri labede e ko ñaweten ko ɗum ɓuri moƴƴude kadi mo kala yo yaaru ɗaɓɓa fedde koyen ruttu fiyake on ko ɗum ɓurata moƴƴude ko ɗum ɓurata labede ko ɗum ɓurata battane ko ɗum ɓurata firo haren no fof no ɗuma sella ɗo en hi ayeje ɗen konno ɗe siforani en wondema koye ɗofto Allah ɗofteɗen nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama e ni noon ɗoftagol nulaɗo kaɓe wuruno ko ruttagol e maɓɓe kaɓe feƴƴini ɗo ko ruttagol ka sunna maɓɓe Allah kadi daali sen poɗodiri haray wata mo wo huccutu gollitoro e haqqille mum ɗen ruttoɗen ka defte e ka inne wondema ka deftere Allah e ka sunna nulaɗo ko ɗum ɓuuri en moƴƴande ko ɗum ɗon kadi fottidinten haray ɗen hatta ɗo inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh